Mbiabano wano mancho muri on Ndizi ndonse asoberte na nigo charagire Chinsa Ikomi chabano marobe krongo kware ne aseme mana Amayia yidari kinkianda mutino yoga tano magojirubire ne meronkebere ne sutrongo semerikwane Rwanda gutwara litiko liao litoere rwekarori litiko ria chumatano bana kware no mayana narende gukorekana imena isiko ya Gusii karotoroje emebere egendete kurusi wa sensemeri ya shakahora ekero umorai ose umoreyas ekero umo wasiri boboreni bwemekithura kindigi anyara kawe ka sensemeri na ukwanira igoro yumurubiri yogendete ase ensemeri bego monto yomo nigabe krubiara oyo kagere buna nigare komokonya makenzi ase ebintu biri bigendete korekana sensemeri ya shakahora umurai wenze Dr. William Ruto nigara sense ya Israel kero agendete kubwatana nense yukwena kuno kwa matobuya kwa bole nense ya Kenya yungatiana kwareneria sema kwa yabone gosasu mugasoboniga gote yobe nanje ukomwe kato kubatana nacho shota kurwa somo nwe manyererio abigari nyanja manigara sense meri ya Mario yamo nechibicha Riane Brighton Makori. Haya Chinsa Ikomi wanoni kutoka jakurwa se wodi ya Kitutu Central yugotoka se bunge ya Kitutu jaje Auta sabamenyi anene bali bagotumeke bara ya daraja mbili sirikisho ritiko liale roba korobe kananene keroba komo jabarai benseme yumo MCA benseme yu amo no bunge unanigo baba umbiri asokoros chibara asibano baderuna mbarigo chigokira asibano baboliri ina bachiro pare chiro sigwe ilinde nalio bosombi buranyare bokoroba asenseme nigo baderuna nigo bare koenda go ikase chobisi chiabara yabu elikoruo ebirero byabo saneni chibara chasarekire asenseme yu mingi sana twabero tugamba no mu MCA no mu MP batokonye gotoroserie pare twarorire nigo tokobogerie mbuli egita rero tuamu atasoke tu NCP batomanye lazima pare erosibu no mu MCA agatotaita tomanyeti rero tuasoka lazima atomanye kama abarali tokoruga iga tokogana baka ofisi yae no tokochikobera ati nabatokwa basigari abuto babaje ndorere dikobwatu togende ime Sona tuarengese daraja gari abana bayoro teje sikuru bana bali kwenda sikuru ngai bagueta batete to iruka ndobatinde bana bara irukere Kipara chato chanire kibanga bwati machendo bwati security ndo bwati no bogi maboto chande abantu bakore lazima duki atomanye no mu MP uko sababu ito na se governor ndo magavana ndo kwanje to sana ndo komanyete ebintu ebi MSC no banda konyekiria once and for all rere tuate batogo tara na ndirtu koligima togo tara no mutunyo no batembea lazima pale yero siku ndo kochikoma erere ni right yeito konyore pale ngia konyore sogweta konyore na maji unatali ndo kochikotene abangina mobotura Odigana nayo ni odokanda wikasi kaunti ya Nyamira sebono aborokiwa abanyarire bakoboriwa wetanga kurwa sobotumeki bwa mariogo yobotindi asebaigo aborokia na barobi banyarire abosa aborokia banyarire bakoboriwa na banyare bagokonya gusikurireria ekera aborokiwa bagoswase jiskuru sabana bagoswa jiskuru banyara bagosoa na mariogo yobotindi ase jiskuru ani gagoja kera aborokiwa bange bakwera jiskuru bayirigo chake tamu ya kabere anena sense yeto ya Kenya kolengana nomo teneri ibwa mangana na kadago se kiombekerio kurwania mario yobotindi asenseme yu ya Nyamira Charles Nyakoe nigaterune ine arenchire yamo yokurwania mario yogotindia taso asijiskuru anekera borki wabanyarire bakwirana asijiskuru bono ngukwanire iguru ya chiskuru abana chiskuru bana chigwirwe nega chiskuru chigwirwe abana bana ngwirana bari chiskuru lakini twanyore riposi inga abana abange kabageno ki asichiskuru cyabo nigo bakogenda bagenda n'amaryo gotindia buna kinyasore nonye n'amaryo wande nale ekikoni ni agotindia amaryo gaya ande ake bari mu manya ucyusi y'abana aba bagutumia abana be bakubisa amaryo gaya buna kinyasore basi kabisa cyabo buno bosie
ekinde bari cyabo n'ibitamu geranjire isiri tayari bakora baoneriwa basona kirosyo cy'isukuru amatukamba kwanya nk'abana bazi bakora ibintu bitawenete bone nkuburi abarimu bonsi b'isukuru cyito nka engake abana bakigera cy'isukuru kamuranje abana kubakira isukuru yawo tema chuna chim korera abana abu inspection isaine nohena abana kinyaruka ekirando atabarimu abasubati ira abana abu kirumu genda bacheki kapise ekiyagera tari mwana mu rwego okutumya muri yo gutinde Omugabana we county ya Kisii Bauro Simbara diri tukorera na Nyaraka wekerana somusangana segeti kya Gusii stadium manene Nyaraka kumirana na community promoters ya sensemeyu anekerata gedeko kemerobiri yo kwene kibuna community promoters ya banko genda barako koremeremo yawo buyase county ya Kisii eri kwimukirire birengo byobokenu sensemeyu muri kwito mirori mumanya kumanyibuna mugabana nigekirana sensemeyu boigo asarwira yogoji kwene kibuna aba community promoters ya banko nyora bare kibese cyabo cyakiromotienyi eri kogendera nimerubiri yawo boigo nigo kumanyibuna nigo aba abo barenge asegeti ekyo gose abare abantu abu community promoters abare kiri bubere jimikianda ne 40 abo bakoremera mase county ya Kisii kiromondo ni ganyora kiri bunye igo mbali ne kiba kweko keriri kogendera ne mirimo ya base county ya Kisii jine kibija kigweta se TV yao anne kiromo yego yo ogendera asegeti kya Gusii stadium korende muri kwito mirimo manyi agendera to gutwara ni roboti uru asenjere bo ikirani uro kikoranyara ikora gense yemo yabono margoba. Ekero abamenyi be county ya Kisii bagendera go ichanire ngana yogosie kukunya gitari ya Nduru level 4 yego toka sensemo ya Nyamarambe nikobono mubunge bwensemeyo ya South Mugirango Sivande soro neranyarega komo chingane yo asatirumna nerebu ya siasa nyarge kobe kwa sensema senkaki osa sensemo yobochenu kwenye gitari yabonesie kire ya Nduru chiwiki sato okoba ya siasa bosaigo ekero bachire kurusia mashini ya Nduru abana inchi batenente bagateba yaya tutagete kuipinya gitari chetu chionzipi gavana akogora chi mashini kirasi eye niga yagore tuna World Bank na yagenda origi World Bank egorere keumbu origi World Bank egorere nyamache osandons eye World Bank yegaje kagora chi mashini yechi nane mawata banga chi mashini yechire ibere bakongomboyo ne jeito nibere jire akire jeito abarwire na bako ba ikomirimo naende onye chire ibere mutagete tunyorebe yemo bakongomboyo lakini ntobwati nyagitari yemo etago ntobwati nyagitari ya itetago nyerusiga koba kuchie tago egere tumanya mbogirangere ikegera World Bank na ide chine jeito bose bana bamendo gaje lakini korusiga koba keumbunga ngosa batwarenge ngware kosa bakurke KTR kilomita 5 oje kabisa kosa bakurke KTR kilomita 5 obeke onye to gusaba kurukira kilomita 5 tiga obogori murwaire kuruke umbu omorete Nyamarambe arwari eriki baganyete nyagitari yigo chiko igorwa ni gabono mubungo yubwenseme yosora jakiro muroberio bokwena kina bamenyi abungo nyora borobo bweni asa onchorira obisi yaye koba buni nyagitari asatere buna barabo mbatagete nyagitari yigoru endobo korali nyarbo kwerenera senseme yo ya South Mugirango mashini teriko bwati murwaire kubwati mashini lakini mabateba iga mwatongenterere bakongomboyo ntobwati nyagitari yaito yatabaka emission ntobwati nyagitari yaito ya roadment twagambire nabo rigori liria Nyamarambe nari bago turwarire bone gende twamwire okoba Nyamarambe mwasikikire abarwaire mbari konya banarite Nyamarambe twaboigorira gakirindi kiga twarusiye abanyagitari abandi tabaka abandi development abandi abana baitonkaga abari chi doctor ba voluntary bachirega toncho irobisi yeito yabere e clinic oriogocha no mutuko muati nenda mariogo naro nairu nabasani koru Nairobi echi company chia serikali batoire akorwarigu aigweriogo omutuotike kumuati ogocha konyarire bakongomboyo tiakorigie fair yokogenda tabaka ninje bakaga munyagitari urega no yotabaka akorigereri akororo kwanyari rumono ambulance nera inje ngobeka mafuta mami ngobeka ndisa tuchibenye egokobe katabaka obekwe ward okane chibe zirikwa roje wakana Nduru kontangentere yokobe machine ya into kwendeni huko
Nigo omonto yo manyariga kubie kwa bihara sensemeri ya krivia nenekera kageire unanera nigara sensemeri ye Caritas kaniseri ya Pastor Mackenzie Paul Mackenzie abanyanyimbo nigo bamubeko ibiare kerabona kageire gochiko kiwase kambero lituko lyangyo elinere gochikwerera inge amanyete igoro yamangana yo ye kaniseyo ichichibichejo jirigikoroki bunanaki abanyanyimbo abanyaba kumubeka byara asesemeyo ekeromo wasiri boborendi nere boime kizura kindiki anyaraka wika sensemeya nene karata yuri Kenya baba batoeraru ekyagara engana yakorekanta se shakahora nigere engana yokogosa no goichania sense ya Kenya. Aba wakiri bali bakumwegerera Pastor Seke nigo bono bagenderete komochi serikali amo nebigambiro awo anenekero batere buna ekigambiro gose serikali terasika oyo bakwegerera kolengana chi account cha nigo chiategete gosie kwa sebono banyarire bakote abune kiombe kirigete ne tamangana yuburalia nigo rakero gitekera na se koti anenekero baho kemochi abuna ngikede gosie ka chi TV chiri chia Pastor Seke. Been scheduled to have a hearing of an application where we seek an injunction against the state excesses that we have been seeing being propagated by the state as against Pastor Ezekiel Ombok. Now, that hearing, as we had expected, has not proceeded, and it has been rescheduled to 2 p.m. today. And the reason for such rescheduling of the hearing dates has been provoked by an application that we filed and served to the state at around midnight this morning. Swala la kufungua kanisa la Pastor Ezekiel hilo lishakwisha. Mahakama tayari imeamuru kanisa liendelee. Swala la pili ambalo ni lile la kufungua televisheni. Wale ambao tuliwashtaki Communication Authority of Kenya bado wamo usingizini, hawajajibu, hawako kotini. Kwa hivyo nafikiri kwamba tutaomba kwamba ombi letu likubaliwe, sababu hakuna mtu kubatukara nimebazokano yebara yaba asamatuka magegani gabone kyombegeri ke National Transport Safety Authority NTSA ituko lyarero gyacha kuboya bibo tindi asijibara ao asabanyanyimba bateruna niye kerengete kurigereria na kurigereria gosego tukachipara osigara gigutumeka chipara asibano batebiri abantu bonsi bali bagotumeka chipara koba maiso anana goja kubeke mechibi ekroba kurwa sensemende gochia seyende anekera bwana baganda tukurina gochia siskuru asetamu ya kabiri. Here to have a road safety sensitization week with it's a joint operation with the police. We are trying to remind people that they need to be safe on the roads as students are going back to school. We are also trying to check on the accidents, just trying to remind people that they need to be safe. Today we were checking on the compliance level of the matatus, the compliance level of the driving license, the PSV and the RSLs. This is a very serious exercise. Ni exercise ambayo imechukuliwa na uzito mkubwa. Kwa hivyo madriver wale wanafikiria watafanya vile wanavyotaka kufanya, maana kwao ni kama kawaida. Hayo mambo yanastahili kubadilika. Kwa maana tukishakukamata lazima upelekwe kotini. Tukishakukamata lazima ustakiwe. Pia tunaangalia, tunafuata hata baada ya hapa, kutoka hapa pia tuna wengine wako mbele. Pia wanatazama. Kwa hivyo ukiona kama umepita hapa, hautapita kule Sagana na hautapita pande ya Matu wako Sagana pia tuko, barabara nyingine ya Murang'a pia tuko. Kwa hivyo ni operation ambayo imeshikwa katika barabara zetu kuu zote. Pia tunahamasisha watu kutumia mishipi, safety belt, driver anatumia mishipi. Omurai bwenze Dr. William Ruto ni gara sense ya Israeli asanyaraga kwariganiwa no murayo monne bwenze yu Isaka Heskan asebona baterina eine nchire yamo yokubeko wa matobya nense ya Kenya detorana kyomurayo yo bwenze ya Israeli nyaraga kwarigani Ruto asegikaro kenseyo. Israel and Kenya are dear close friends, and we welcome you wholeheartedly to the Holy Land and the land where the Bible, you walk the Bible and you see it for yourself. And since I know that we both share the love of the Bible,
it gives me a special pleasure to host you here with your wife. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations in all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations and people to people on so many fronts. So thank you very much, and I hope you'll have a wonderful visit with us where you... Umurai wense bano nere Dr. William Ruto na bwate ayua kwa na senseme ya Israeli anakrate abanga kyo bwamate wense ya Israeli amona Kenya bwanyarire boko ba asikika gose bwanyarire boko ba asikika nandembo chikogendera karobwa chagete n'umurai umutangani wense ya Kenya Jomo Kenyatta. First, let me appreciate the warm welcome extended to us by your government and the people of Israel, to reiterate our long-standing relations between our two countries, which you have ably spoken to, and to assure you that my visit to Israel is part of the consolidation of our relationship. Long-standing, fruitful, mutually beneficial relationship. We have a great history together. Going back to 60 years, we always remember our first president, President Jomo Kenyatta, laid the foundation for the Israel embassy 2 days after our independence. Amazing. It was the first such event for any country, underscoring the relationship between Kenya and Israel that was there even before our independence. So, and that relationship has been built over time. We now have 22 MOUs, the largest. Mbiyamana wano asoko bamo na hinje ayuna na kwareni Chinsa Ikomi mbiyamana asibali bairali bagali ndia baina kumanya nalegenda te wata kemina isko ya Gusii asibali watu bwati asenseme mitanda ugenda kutubwati dolphin mora adresa kemunta mona bande enda kubwati mirobete ya kirali tuke nero ndisti byo bwansu bomo Gusii Joshua Auta nero denka senseme riumu riyo mayero krab gaidi nyanja maina kuna agochire wethera samaliogi nechibicha nyasai kakonganjira na yagwanjire tumirandi tukulia mambia somoroberio bwensakia Eriane Brighton Makori.